Hiba witness de la zang mat nung kadoro cho ko YouTube hikuna katoi message hiba message kinung liro nar apam kanya se chechore. Kaiba changi ina isani da ani azingta cho kinung za Isaiah chapter 40 verse 31. Isaiah chapter 40 verse 31 ina isa apam ni da kire. Ta sarana apatung bacha lunglang ro ara rezi chi kono arana matikyo munu arana shano ko makeno arana tseno ta makeno hitsara you in English lab in the mida kichino New Revised Versions Lana Kirena NRSV Lana Isaiah 40 verse 31. But those who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. This is the living word of God. Ina kaiba changi isa apam nida. Yuna choche baza renewing our strength in God. Renewing our strength in God. Isaiah 40:31 lang ina kachina lile. Asa isa yuna himati ke de na isa apam ni da inida nakitang nano. Almighty God, our loving Heavenly Father, we want to thank you and praise you for giving us this blessed time to each and every one of us. Father God, at this very moment, I also want to thank you for giving me this opportunity to stand in this pulpit and preach your word to your people, Lord Father. May you cleanse me and anoint me. May you speak to me and speak through me. I also pray for all those people who will be listening to this message, Lord, that you will open up their hearts and minds and they may be receptive of your word, Lord. Committing the rest of the time into your hands for all this, I pray in most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Kaiba azingda chu kicho Isaiah 40 verse 31 lana ina hatalana words anya 31 verse A and B as a sentence words anya to ina hatalana kicheno kadaza wait kadaza mount up with wings hatalana ina hatala the focus ano words yo changi topic ta akudiba ina matike de hiba matiyo example isa cha matiyo example lana ina ida hiba unite kenyare kodi isana mati equal mati ko isana kodi yorna abisa katbina pacha katbina unique abisa apio bird kingdom la abimi katwe katbina pacha katbina atta se je khadu powerful katu pa isana hacha matiyo isana hacha lamting de hacha rore ka isana changya da local lanmi isana use sare changya de isa time lami use sare mati hicha achawla de use sare isana example lami achawla na kadwina tase je powerful mahana strength freedom a country apaba lanmi ar flag lami hacha yo logo yona mati hicha kadwina he chikatu kadwina acha kadwina royal magnificent katu abija hida isana ni chiri mati hicha bible lami heroido mati hicha 34 times mention sanalile importance of your importance the bible lami tsana papa lana isade example yona mati hicha khatna atung de sana isade hiba example khiana bible lami 34 times mention sanalile inela changi yoni baza mati yo life khatlana isade yuna khatwa nya pichina na ina hiba changi sharing chanyare mati hi akanza amatherna yo baza arza khatwina akang ashing lire bai are your birds are your species la kadbina are akang ashing that is 70 years are da lire ba maternity da yore ko has 70 years linong baza ko de are 40 years chirana mati hita ko de are 40 years hi chirana are na important decision kadbina hard ko kadbina important decision katu kenon satale bazi yore has tu khala ko de are hiba 40 years ko de 40 years chirana are you are you pick up are you pick katbina ta se zena katbina za li choba are
apina shutsu apio tsuyong ba no han sana tsudi katwina reina na tsuba nung tasi zeba adila shiraza hazba haza pen sabe cho apina adila mako reina mako tsuyong ra apina kala ake apio amazi katwina flexible sa tasi no zeina abina abitsunya baza tsaina ra abina katbi rana tsai baza mama tena hero do tasi zeina abina zuya cho abi kodi 40 years shi kodi shirna hazaro do abimi tasi mazi kan abina mako rang cho hazaba achangala hero do apio fala apio akyo isana mathile mati za katwina api uza dena abina mungba za katwina amila amicha ningla uza aparna makoba hasala amishan apna mure tangin sa khode api 40 years sana khode api shirorna hedade api cha khaiba akyoliro api cha khaiba afala analiba za katubina 30 sana greasy sana oily sana yingin dadana api khanza maling kan soba afaza maling kan soba api zamako yesore bayore hedade hazaba pekha hazaba time la api khan khali option anya duning bi objare haza option anya zato kha either abisa sanong makhangla api akang asi thali 30 years zike no ba haza decision kino ba abi khan option anya du yo bajare ita yore ko haza option haza abi cha asi kan asi thali sa zike na 30 years sida banong khala abi za khatubina painful process khatubina hard ek painful process haza banong satale bayore ko de abina thungshare na hipa process banong sa khala akhude ba abina azung mountain katwina azung amicha la jawaba abina next kala basla pamno hazaba hazla pamba apio aha lungmasham lungla baba apio aha cha mapna na apijang sana hida baba lungla mapna na mashojo tiza mapna na da mapcha chapiri bayure hazaza katang chano tangi abina rangchuna hida mapna na hida pere ko haza de se thali yingya na hazi chinu ba yingno abina katong nya lingi abina ying ba hazi chiba khana ade se amazi khadubina shibi ba haza thali se machap na na haza ba khaduna apiyo pick up na mala na pere ba isa bam na matheli isa mazi hi za khadubina sensitive isayo ngi jari ni nami ai kya lage shomi nong char ba kan kanora ni na la ate hazi de na sensitive isa de na azaba abina khato changin sa abina rangchona khaduna hizabaza malana plaksa abin changshana plaksa pere bida yore azaba ashanga process la haza peba khana abina thali sa chiche no haza yingba khode aza amazi za chiche rana thali sa achanga hi za khatbina hard khatbina slow ko khatbina no painful era ba haza za afla khaiba achingi chata lipa krisa na stuck thaliba khaiba afaling yo bejaba abimako fly thano abimako fly thabaza hatsabaza khatu khaduna abijang chana ro chine da pere ra ba ko hazar ro na pe de za hiba process abi baba za khatubina painful khatubina acha khatubina hard tangin sa abina it's a no slow process ai tangi abina khai na khatu na ro china khaiba abi phala khaiba atringi chata libaza khatu bina ro china pere ra ba hazar ro apam pe bo khala abina 5 months singno hazari apam charo abiu phala akyore anar chrono ba pur as a 5 months singno hazba khala khodi charo na hazaro do abi talisa akhudi abi tase li abina fly thaya batina hazidina avoba 10 times abina higher abina fly thanu korir bai ka abiyo high ka abiyo khelami hazaro do tase tharibina thalisa asi kanchena abisa rore bai isade amatherne da yona hiba ikal yo hiba matiyo yukhelana ina isade khatwanya da points troshine yongye baza azingda shona thali yang bano Isaiah 40 verse 31 lana in a English Bible page no is on the first sentence langubulile but those who wait for the Lord shall renew their strength wait hibaza first sentence la chabulile in the number 1 points number 1 patience around sholi bayo in hazi khadiyo ngere
Isan matin lile ina de story hi ade UK hi matiyo yo chokyo. Mati hiza abiza around choma lire nala. Abina mako wa tsare nala. Abi changi apio ganza thalisa sanre mazi et matana. Abiza mako china abina target saba hat machi china. Abi around choma lire nala. Abi saba zina abina mako ya mako no mazano kala. Abiza sobe no sa shoba. Tangi sa abi around choli bazina. Abina tangi sa tumasa around choli bazina abina ko china zi shoba isa na ngure hazaroidu. Isa kala mi patience is a katubina important, especially isa Christian akangla. Patience is a around choli is a katubina important. Bible la mi chungba bi tsarana patience ni na chungba bi isa ka yoblile. A chungbi isa na problems face ad pamning tikede isa cha difficulties rode explain mago sa sheba isa la no zarba isa la tsara mathelireki leide tangki dana do tsarba yo langla do tsena rashireki tangis isa cha hatba atharo isa cha hatba pamning rode a chungbi isa ngi zara kan sabasna isa na tsarba ha no makanyana nga china ma hala wana lungrina abika a chungbi complaints hare Azla in this example katu hero ni baza Bible na nung za jang le isa azingda sho ahila Job Shatila Job yo aka isa apam na matin le Job yo aka za khadali sho first chapter la Job za sao Job za khadali sho apam nung za jang le abi za khatu na alipung sa cho khatu na alira apio time abi mi khatu alira ba mi li cho ko abi na tsara no mate cho abi na tsara yo la du tsi cho ko abi za blameless and upright li cho katubina tsara matera aka tangisa isana kina wate isana ngure abicha chaza Allah baba la na rochoba mentally physically socially kala financially every possible way la na abika attack sa choba dile abiyo family chabe cho mayar sharmain abika penaji cho abi kuchia bam chabe cho hatala adisa lagina abika atawara abicha rocho Hazami, Asaza Lagi Bazami, Kodimi Makano Bayo Atakatu. Hazata Abicha Tikin Rocho. Hazala Adis Alata Abicha that Chumuchana Voyade. Tsuranami, Ramkatula Abika Macho Dapicho. Hidade, Kata Abiza Tsarana to Taro Hazato Muchina, Abizara Yocho Ni the Rocho by Tangis Abishada Digade, Abina Tuma Maticho, to start Digero, Hazami Abina Mamatich, Abza cluelessly show. Tangi sa ko demi abina tsara ba doubt masacho ko demi apio yutiza tsara ba chana mashi icho hatcha abi tsara ba cha do marena lundina ranchona patience ka do abina musocho patience na abina ranchona tsara ba ha yincho ba isana yuke zala ngun lile ko achangala kada tsara na abika mo ajicho isa abuna yuki aza matenile zala na yonya ba za Kode zeng bana, isa mi da chungchani yade, isa mi haziyo condition la, isa nyakatu maha nyakatu, isa apa maza condition la beri, limi shuza la akan la litiza la, hilimi la litiza la, isa cha, hero da atsa, fakiba maha la, problems, tension, hiri apam isa cha rore, tangi hazitadi isa na, kode mi zeng cha, isa na, matino zeng cha, Isayo faith isayo yuzi lady abiola lino ko job na kata ranchona zerba kha hero de zerba tingchona isa mi tingkala isa khami hero do zerba na muwa jeno baza isa ne job yo yukela na ziza na ngure adis isa na tingna wakala ko de zerba na ahi bible la ne da tingna wakala zer na use saba zer na kato nitara bible la prophets ready sangisa king retsangis apara kato abina use sacho atari apamza hiba test katu chaza khatu roid abina test katu masocho hibaza isana noah tingkhala noah nami tsama ba ha 120 years yingche ba hazaba promise tsama ba na tike sono ba noah 120 years tsama ba noah na yingcho Abraham nami abika tuzari chano baza ying baza 100 years tiza zama ba ha abina yingche da yorbai ka Moses nami 80 years abina zama ba ha yingcho baba abio nizar baba deliver thano ni da 80 years zama ba ha yingcho
isa Jesus Christa apu na mi hila akan liro abi hila litemi abiyo ministry hiba limila tikenu ba abina 30 years yingche anda ba Bible la na journal lile isa na dasla tumathi ngishero khala atumi tsamba na isa kan hiba yingso ba time hiza isa kan yingya so ba hiza hida time pass da yingso ba ma time is has time la tsamba na has time isa kan nguchi chare isa na has mathi khare isa na yingya de tsamba kan isa na yingya de has time la tsamba na isa kan shape surgery isa kan mold surgery has time la abina isa na lamba tsamba na lamba katbina baba isa na lamba za ati lamba za ati khenyarma tangi za tsarna lamba za katbina atsawa isa kan lamjere hatani da prepare sa sono ni da isa kan za ba yingso re haza isa yingso de isa kan prepare sa na mold sa na shape surgery sana isa cha patience hilino ba za khatang atong de inila la yongere anyu bala Isaiah 31 in the verse be used sana arana matikyo muno hazaba words to soar like an eagle matikyo muno hila isa apam khan tsarabana matikyo muno bayo isa kan design saji shoba isa human beings katibina unique katibina acha creatures katu matikyo muno baza akyo charo mungzino ba hazayo ma tangisa isa kan tsarabana apam Baba, Jira, Talensra, Isaka Baba is upon Kamwajako. Hazariza, Isaka the perfect grace Sajashoba, Zanabana, Hazari Bichina, Permicha and Heroido, Matikyo shine some moon, Isa Tuturumuchila, upon Latangisa, excellent son of one, excellent son of Manoba, Zanabana, Isaka, Hazaba, Talent Jacho, great Sajashokili, Hazard design Sajashokili, Atuna. Karna nguchia no dance atuna hataba talent zamba na jabaza mapi shibere tuno khala atun isa jeri ji shiba mahala isa pe mako rasi ba mahala isa aka mako rasi na isa na atuni mutsi atuni long ba choba yo mako rasi na isa temptation na shojo ji na isa aka za no sin sawazna zamba na jaba talent hiri apam mako bichina isa na hazata aka za lire Hatari apam na isana mako hatari apam drawbacks hatari apam sinful life libazina isana mako mure atsamba na chashoba promise hatsa isana machiba mako mure isami hatsa equal roido ina akabe yuke yocho matiyo yuke yocho kyo kaiba matina apicha afala kaiba ditra ke na api akhudila nong zamura chokili khode abishina abicha azaba anya longya kena abiza nu abi faza malin kan so abi mako yeso cho hasa kyo changi isa khara hasa roidu isa akami tsama banala isa khan nu cha tuturungu chila changisa isa khaila lingisa isa tuturungu chila changisa apamla achau bado amwa do sasunong sa shokili isa na hajam machi khala isa na khatbi lamthinu ba stali isa mi hajam tikyo roidu nu isa famaling na spiritually isa no maling na isa lirama khatbi lamting song yeta khala isami hazamati na important decision khatu khachokyo isami ati decision haza khatu khano bai either isana sanong ba ma khala hero da aka generally yangli achang no bayo decision khatu khano ba stali isa yo strength renews hanoni da tuno ga hazama pe dizala isa mako muno hazama pe dizala generally na isa ga mako tono haje ko isa cha hazaba matina kato changisa kato painful changisa kai na it's a slow process tani sa kai na kato na abina changisa roche na pechogyo isa chami kaiba habits amaza lirma bahana isa nga sain amaza mako pera seba khara amaza likhana isa na balu kan khatbi focus sano balu kan khatbi retrospect sang story lamthing song yere ko hasaba amaza likhana changi ina isa apamte encourage sang yabaza isa na patience kadulina zerba cha thalis isa your strength renew thanoni dangza isa cha amaza libaza akhu pe nong sadale khatong nya lengi isa na peba zerra ra khan rong cho na yin ya ba hasada thalisa isa na job shati la nguso kyo khata job khan zerra na thalisa abina rong cho na yin ba khata job khan akhu de libade na ala muwa cho khata isa na akhabe UK la nguso kyo matika matina apiyo apam
hida apina apio transformation khato acha cha sho apio kami khato 30 years da zinki na chi choba hazu yo isa changi isa na changi tsamba de ronchona patience lina isa yo strength isa cha amaza liba za abikha malang china abikha thali sar yang ro khala hero de tsamba na mi malang be chba isa malang be chba isa kami asikan che isona apichana isa strength renew thano fa changi hila aki kya isa apam de hero to share sangire serne yisho arkan ala tsamba na mawaja tangi tanore. Father, I want to thank you and praise you for this wonderful time that you have given us. I also want to thank you for being with us throughout this short time of fellowshipping with one another. May you, whoever is going to hear this message, Father, I pray that may you bless each and every one of them, Lord, for all these